Ai, kapila batswadi ba ka. Ele bana, kana, oi, shishibura mfrenzi. Right. Matele chua mute community radio na falco 96 number 3 IFM. Ya kuku kwatile. Eh. O kana di pheko wa jwa a di thola mo mpona gore ke motho mo kutama o nkukutsa gore o sa le o thasa wa loya o utlwa ke a go bona koko o kwatile no Ntate Morena no ge ga ke mo rate gante na tshwarela batho ticket-e a tla ko mmerekong ga seno ba mo loya gore ke nna ga o rate o a ke mo hlwetse mantswe a ileng a mpotsa ona anong ge Ntate Morena re batla ba mo tafole re ratelela nnete bjalo re sa bolele maaka ge bana ba lla ba re noga o le motswadi wa nnete o ka se nne a be ya fetsa mengwaga ko wena wa mathomo-thomo o tshwanetse o emelele gore bana nyaka motho nna ke na selo bana ba inyakele motho ge o tshwere se o se tshwere mohlomong o batla a se o re tshwarang no ge e re feletsa bana ke se re tsamege re sepela re kopana le bona le yona taba e kudu kokošu o lla ka gore o mpoletse gore o moloi lentswe le le tswile jwang go diragetseng a botse lentswe le la gore mme wa loya ke ne ke ile mo go yena kare mara e ke robetse ke bona taba e ya noga ke bona o kare wena ga o sepedise dilo gapila yena a thoma re aowa nna a ke moloi batho ba re ke a loya mo ntle mo ebile re kaya kae ko ke thasitsweng ra o lebelela re ile ko e re ba lebelela ba ra mo gona ba ra wa mokgekolo ga a loye wa bona ya ba taba gore ka molomo ka a se ke re mme wa loya mara o ilago a ba re moporofete ta gago o go boditse gore nna ke na le makhura madi ka mogare a lepotlele antho a batho mme o ra nna ebile ga o bolela bjana wa nkgopotsa ile ge re bolela yona ya e bolela tshefeta wa maka ba be ba mo tshumela moporofete a bolela e bolela ya mapotlelo ebile taba gore ke ntse le yena a senko nne le nna ke tlo go tlhalosetsa mohlomong o lebetse a senko nne le a ke Koko le ske la mo tsena ka no la mo disturba ka re ge le mo disturba le dira gore a ske a bolela ene rena mo gore na e ba o ka re go ne le tse le sa nyakeng di tswelela ene mo la nna re nyaka ditaba ile ge a le ga mogolwabo mogolwabo na goroga o tlamile letsogo a wa ke ntse le yana re ba babedi kere o tlamile letsogo gore ke re ke tswa ga ke go hlokile ke a tla mo košeng o tlamile letsogo a ra wa mošima yano o ntiteile o ra wa ntatelang ke re go itela eng a gore nna ke a loya nna polelo ka e beile gore o bolela maaka naga a re wa loya le moporofeta o ke nna ke bolela le mme o re mošima yana o miteile ngwana wa gage gore nna ke a loya nna ke re o bolela maaka naga wena wa botsiša gore o bolela maaka ngwana o bolela maaka na ya a re a na ke loile batho ba re ke a loya batho ba re ke a loya ke re ga se nke ke bolela ba se kwa bolela maaka nne ke nako latela ya mapotlelo yeo e bolela ya ka gora kare nko bona o tlile le moporofetong a tla le nthe ke le lebeletse dingaka tsa ko mekgweng ke a ditse ke kgoletse kwa motho a teng ga re o tlile a epa mo o tlhaga le tshwere ka mo ga fitlha a seno epa wa le o le ntsha ka mo potleng o latlhela ka mo mošimeng ka mo nna bo a le tope nna ra ba
re tlhole ke jaanong bona ga ke tswele pele ka elela lepotlelo a kere Mm. ne ke e lebetse ya batho ba gore ke mo tlhalosetsa gore go na le motho ke phela le ena wa thušang o ile a re ke sta tšhelete a ka tla re thuša wa lepostolo ya batho ba gore yena a tla tlhalosa gore ee ile ka ya Witbank motho a mpha mapotlelo gore ke a bopele mola mo dikhoneng le tlo tseya Mm. a mpalela batho ba seng ba tsere Mm. ee nna ka re mo wena ka re nna ya go tseya se kwa nkele mo tabeng eo Mm. ee a re motho o ile a raba ka kgwedi tse tharo bana ba ge ba ka se tseye o boe ka re bjano swantse re nyake motho a epolole mapotlelo ao ya ba gore ne e le ntši bona ra go robala furugu nna ge ke tsoga ka bo 6 nna nke ke tsoga ka 6 Mm. e ke tsoga mola gae a sole wa epa ko khoneng Mm. go epa mangwarra mme bjanong okay furugo ee awa ke mo goelela ntse ke eme mo mathoding kere e ere mo wa batamela gore aowa ke a epa ke nyaka mapotlelo a o ileng ka ana ke motho mara ga ke a humane a ke tsora ke gakanegile gore ke petse mo kae goba ke a kentse deep ke re mara o ka sepe nako eno batho ba tla reng ore o sa epe motshegare Mm. ee a se bošego ke motshegare ka bonna ene ne e le furugo ka bosika furugo a kere o no epolla ona mapotlelo ao kere ke epa ka gore kere mo gong batho ba re ba rang re re ka le tshware motse ba epetse mapotlelo mo ka mo jarateng ka mo ke nyako a ke a epole mme ke a latlhe Mm. ee mara gona o ka se epolle selo se itse gore ka We- nnete se epetse wena koko o be o tsebile jwang gore go epetswe mabotlelo a madi ka mo jarateng ya gago Mm. kuo ile a re moporofeta wa gage o re go na le lepatlelo ka mola lapeng ka mola e na le madi Mm. ka motho mme ke laka Mm. ke kgopela tate moremi ke tshwere tšhelete ke nyaka gore o ntaolo mpone gore a ke moloi na koko makanyana wa mokgekolo a ko go nyake mokgekolo raraga o bolela maaka Koko a re ilokišeng re seke ra e senya rena molwetši ka mo o e lego gore o hloka thušo wa ke nyaka ka fola ee ande Ke kgopela gore- le noga ka ga e lenyaka ge e tswa eng e tswe Mm. ene e ko mga yona yeah ee and then jwale koko wena le makanyane le tla phelela golo go ka le tla lwa le morago koko go fitlhela ke mo tlhoetse gore a re nna ka bolela mamaka a re nna le moporofeta ga mme a mora re mme mmago ke ena le loyang a ga ebile o kgobolaetse ngwana o ngwenyana wa gageo Mm. ga e nnile a ka mmona banna kwa Mm. a kere Mm. ande nna ne ke bereka makgweng nako eotlhe Mm. ne ke nna kwa autlwa Mm. e le bona banna mo timong ke no bala kwa ke tla mafelelo a kgwedi fela Mm. gone bjanong ge ke tlo nna mo gae ge ke tlo pela o wa ke ka gore nna ka moloya e nyako mmolaela bana e re a fe bana le mmago ngwana a se ke mmone le ga emile mara a tla re nna ke nyako mmolaela bana nna ke loe tate moremi Mm. go tshwedi ka taola di latlhe gona mo Mm. ke tshwere tšhelete ka mo ene ka phoso ke di šaile gae ke tshwere tšhelete ka mo o go patele o dintshe ka moka gore a ke a loya e senke moloi ge senkampone bosigo ke sepela bosigo a ke gafe koko lapa la gago le tsenetswe lapa la gago koko ga go bophelo bana ba gago ba tlile mo ba nyaka thušo koko re dira eng nna le wena re dingaka bana ba sokola ba llele kae awa nna ena Mm. a ke ngaka Mm. ke kwele ba re o monke ngaka ka gae be ba e ra o mofe aowa Mm. ke tso thwasa ee mme ge ke boa go thwaseng Mm. a be le gore go senyegile Mm. a bana
ke lekiwa ka mekgwa e mentši ke re kare pianong o wa e ka ore o sale o thasa wa loya Jwale ntomba o nayo awa ne ke na le platana ke ke ntshitse dihlare tseo ke tso di rata dipheko tsona awa di teng mara dihlare tse kare ka gore ba re ke a loya ke a di ntsha ko di lahla ke tso di lahla ko nokeng ga ke tshware sehlare ka mola o latlhile o ne o nnoši ee ba ba se gona a le kae ba be ba se gona ba o ga tshwenye o e fala sa tlegae ga o ne bana ba ba kae koko bana ba koko ke ba ba kae ge ba feletše ke ba 6 o mongwe ile a hlokofala and then ba bangwe taba e ya lena ba e tseba jwang bona a bola le ga ena mo ya gore ke a lo ya ngwana o la ka kgešing ka e bolele o tlogare e ka se ke be mme a re tlisa mo lefatsheng mme na a re berekela jwale ge e le gore baloi ba le ba tšo tea tlhare tšela tša gago koko ka kua nokeng go o fetšo di latlha bole ba sa tlhela bana ba ba gago ka tšona goba ge e le gore mo gongwe o ile go latlha ditlhare tšela kua badimo ba thoma go tsogela lapa la gago maatla aowa ga ke sa nyako bona setlhareng aowa ka makanyane ke enough enough ee jale mara koko gape mogala bo o ne bana ene bana ba gage ba go hloka ga ke nyake le go ba bona molato wa le koko bana ba tla kgwela dibe tša batswadi ga ke nyake le go ba bona a nne nabo ko e se ke be batla mo go nna a ke ba nyake bawo ba kgodisitse ke nna a kere ke ba nyaka mo go nna patamo pianong mo o thaba wo ka gore wo o motsa matšatšile mo tileng nna tate moremi a kilo e ka tatiro ka monna ntsetseng a bana koko jale ge o sa nyake go bona ditlhare mola e le gore ditlhare ke tsona tse swantšeng di tle di tiiše lapa la gago ebile di ntšhe noga ebile di be di alafe gore o bereka jwang ge re tla gona moo and then sa bobedi ge o sa nyake ke makanyane ge o sa nyake makanyane o thušana le mang go lwa le mathata a leng ka molapeng la gago ka gore makanyane ke morwago makanyane wena o thušana le makanyane ie ke tla ikemela ke noši utlwa mo alafa ngwanaka aga le yena ge e le gore o a lwala alafiwe a kere mara taba gore ba re nna ke tsoga bošego nna owa ene ke gana ge a bolela mamakare ile a nthare tšhelete bjambja ke baka o nthaile a re motho o mmeditseng oo ga ile sa palotswa ka rawa ke tlo sehla ke be ke fumana o a sentšhang nna ke gana o hlahla nnoši gape koko a ka tletla nnoši ke gana o hlahla nnoši ko batho ba retseng ko wena ka gore ke le bona kae re bitse jale koko seo o founa le o mogolo mo founela o motse gore a nyake ke theoge re sehle nna le wena ka gore wa tsa re moroka ko go thuseng gore theoetso a ke re o re ga re teng ke yaanong ke re bitse re tle re sehle ka moka go bontsha gore ntho o nyaka geetso re bitse re sehle re bone gore motho o a bitswang ka nnete ra mo dumela ra mo kgotsofalela go ba eng
ke a hlame le moloi nna ga ke bitsa nnentse ke re ke ile ya ko kgomoremi a tle a mperekela mara tshwantse o ele e bana ba gago tshaba ko Morena. motho mara ke tla bolela bjang ka gore wena o re nna ke a loya Ntho e nke ba itswile kgale e palisa keng go tswa nke ba itswile kgale ntho e palisa keng go tswa e be ba 13 years ka tseno mengwaga e me 13 ka tseno le ebile o wa lwala gape ke boletse ka yone e šio wa lwala ebile ka tseno so o lwadisa ke yona nna ke go tlhalosetse gore ntho e ke e bona ga ke robetse gape nna toro ga e tla e ka setle e le maaka mo gone wa go setsholo mogaga o moporofeta a ke moporofeta ke re toro ga e o tshwana le moporofeta o la gago a makaole ao mme modimo wa ka a ka sempotse maaka o la mamaka a ke re wa dumela gore e teng le wena le nna ke re e teng ma e ke e bona ke le wena wa dumela gore ke itse moruti ye o berekane le amola mare sa le teng le gona bjang ma mare sa le teng le gona bjang motho wa gago wa moporofeta wa maka nna ke re mara le gona bjang bana ba barare e se ke be la mo fa tšhelete o tlo e loya ke ka mara wop mara le gona bjang nka ne ka nna ke noši koko ba nna nna ke re e sa le teng se nka motho ne wa ka gago nna a ga se ke noši tate moremi thobela koko ke nyaka gore o nkalafele re filwe ngwanaka Mm. le šupu mogolwabo mogolwabo ore ena go na le seo se se morang se re a tla mpolaya a kere ke nyaka gore o nkalafele bona o tla bona polaneng jwale o ba se ka mo alafa koko ee o tla alafiwa ge a nyaka nna mo a ka tlela gore tlo nyaka thuso ya gage felegeditse molwetse ene o nyaka lapa la geno le loka ke felegeditse molwetse ke tla ba ke ge motswadi a emetse ko thoko Yeah. ngwana gage wa reng ke motswetse a lwala go mena a kgomotse a llela ditlogolo gore di tle gae mara ngwana o e leng wa gage a lwala go mma a kgomotse a sena taba nae a tlhokometse molwetse motswalagage a tlogetse ngwana gage ka morago a nna ko ga motswala a o ka motswalagage ka mo gae gone le molwetse wa dikobo o ile ngwana gage gomme o llela gore ga ka botswa gore o ile makgweng mme e le ngwana le nna ngwana ke ga ka lwala a sa mpotsa nka se ngale ke tlo o founa ngwana o tja eng ko ba go ala wa fola wa bona bona e file a takere ka tsa 500 ka mo a monea e ba mphounele ga nke ba mphounela le gante bjanong kare motho ge a sa go founele a ke tlogate ka gore ebile ba re kere go ke tse gore a ile ba mpona ke fofa bosigo kolo ya batho ko kae nna koko motswadi ke tla go tshwara ka pelo koko o se ka mo swara ka jwale pelo yo ba boloi ba nnete bo o se ka mo swara ka ke tla mo tshwara ka pelo ge koko a ya koko o godile o ne bana ke banna batho ba ga e sa le bana mo e leng gore ga go tlhokagale gore ba kwe ditaba tša ka ga bo bona koko o swanetše mo a yang a tsamaye le bana ba gage ka baka unless a ela tše dingwe mara ga a ela tša mathata ka gae tša dinoga le ding koko o swantše a tsamaye le bana ba koko a ka se tsamayana nošing a keng mola e le gore ge a bua taba tše a tswang go di kwakua di tseba ke ena a nnoši ba ga ba di tsebe ebile ga ba kole gore ba ileng and then potso ko gore ba tlo thušega jwang ka lapa ka moka ga bona koko a ba tlogela ande koko a godile ke nagana re kgopolo wa koko le go swara gabotse e ya lebala ke ya motho mogolo mara ge ba ba boditše ditaba tše e leng gore di hloka gore di dule ka mogare ga menagano mo go ba di tlo dula ka baka la gore go jwale ba ke bona ba neng maatla go feta koko a ka no ba nyako ba itea ka gore ke bona a nyako itea monno mara koko swantse a tsebe gore koko ga a sa ne maatla a nne le bana ba gage entleke ka mokgwa a nkwatisitseng nkebe nna ke sa nna mole mo gausi le yena ee o ya
e na ba gore ga ka tshwara ntho e hlweng e tshwara o tlo tshwarang koko Sa- o tlo tshwara motswadi ee ee motho o nkwatisitse thata ee ene o bolela ntho maaka a kere ga ke nyako ra ntlamelele ga ke loe nao makoro a re dire so motswadi ga ke loe koko Mm. o ba jwetša ke bana bana ba gago ba bang a go ne kwano e botse le bona ke bolela ka abuti lapa šhilile ga le ne boroko ge ba etswa ba re le ya tshwenya Mm. Mm. koko ke rata go bona ka lapeng go ne le khutšo ge abuti a ka go kgopela tshwarelo o ka mo tshwarela ge ile a nkgopela tshwarelo ka mo tshwarela ke itita mo pele mme ka mo tshwarela ka re o nkgopitse thata ene ko makgweng ge ke bereka ke ena neng a thotha tšhelete a ka kere ebile ba bang ba re o rata ena a nyaka tšhelete a re ko reka pudi kae ko phorophololo kae ke mona o tlo ke ka re nna ke loe nne gate moremi le go ka tshela setlhare mola wa re se tshwara moloi peitshane nna a ke loe nne alright lapa la gago koko šhilile le ya sokola o le hlokela thušo ya mohuta mang ke le hlokela thuso ya gore le kolomakiwe e be le sekono le tshware le la batho le bana ba berekiwe be batho le noga tšeo di tšwe dinaga tse ditswe tabeng e nneng e ntaba le ge go irega selo ka molapeng ke a lebala ke tloge ke lebala ee ge ke re nkebe ke re sosa ke lebetse ka bona gore tshwantse go kgona le e ntho e nthibang gore mme ke nne bona ne ke ntse ebile le motse o sa tshwariwe le gante o go ntswe ee ga re motse re no ntse koko wa bona mo bophelong ge batho ba ka go bona o eya go thwasa le ge tša thwaso di ka se go sepelele gabotse ge ba e tla ka gare ga lapa la gago ba tla ka maatla ba tseba go ba lwa le ngaka bona baloi ba tseba ba elwa le ngaka ngwana ga gola wena le yena le be le ratana o kgona go mo thuša bana ba bang ka gare ga lapa ba bona o ka re o rata yena le golle wena le yena le lwele le amologane o šetse o nnoši kuku ke maekarabelo a bana go go thuša gore kuku o kgone go loka o be gabotse ke maekarabelo a kuku go thuša bana gore bana ba kgone go loka ba be gabotse re ka se thabe gore o retswe o boditšwe gore wa loya a se lentšu le le botse ke mo kgopelela tshwarelo ga a lentšhitše o lentšhitše thi a re nna ke tsoša ngwana wao ke le teng a ba bolela mo pele ga batho a kere a boa a ya mo metseng mo a mpuputsa ba re o nna a hehla ba botsa gore mokgekolo ka molao o a loya ge nkebe ke tshwere tshunyang nkebe ke mothumi yele o feleng o re wa e tshwara e koko yeo yona o se ke boa e batamela o ka se thuntšhe ngwana gago koko go fetša go mmolaya mo nambile go o diragalang o boloka ke mang aowa a go teng mmušo wo abuti a ke thabele ka mokgo seemo sa gago le kuku se leng ka gona ene ke nyaka go le thuša nka se le thuše gare ga ntwa ditaelo a di nyake ntwa ditaelo di nyaka mo e lego gore go na le kwano akere ge e le gore koko mo gongwe ba go tseba ditaba ba mo eteletše pele
re ka mo thuša ka go mo hlapiša, re ka thuša lapa la koko ka go le hlapiša ga mmogo le bana ba koko go ba hlapiša ga mmogo le go alafa ba ba baiwang. Se se re file o a bajwa bophelong ge motho a phela o duma go ba le dilo tše di botse. Ge motho a phela koko o lakatsa go bona ka le lengwe la matšatši a dutše ka ga gage le bana ba gage. O lakatsa go bona ka le lengwe la matšatši a šoma gabotse a šomela bana ba gage. O berekile ka thata koko, o bereketše bana ba gago ke ba fela le kgono ba go rona. Bolwetši bo bo leng mola gore filwe ke bo bogolo bo mo tšere mengwaga ene go lwa ga rena go ka se re thuše. ene ebile le ga a bolela tabeng taba ga se no bolela pelo ela e re phitše. Ene ga se motho wa polelo šule o to kgomoletše o sire go bontšha gore o kwa bohloko. Jwale pelo ya ka ke bohloko ge a lwala ene ke nyaka gore le bana ba gage ba bega pila e bee batho. a ke re le yena mo bophelong o swanetše go fola a tla kgone go ria tše ding tša bophelo tše e leng gore le yena ka ge e le motho o kgopela modimo gore a mo fe tšona not gore o notlela mo lefaseng go tla go ba molwetši akere. So re ne le abuti Shukoko o rata ga a ka fetoga kae ka gore abuti yena gore mame e re ge ke bolela o nkwe gomme o ema le rena re lokišetša bophelo. Ge a bolela so abuti o ra gore ke kgopela go lokiša tša bophelo mme ke ne le wena. Jwale potšišo ke gore na koko o tlo mo dumelela gore ge le tšwa o tšwe le yena a le gona na. Ke mola ke reng ge go tšwele mantšu a boloi ke a kgopelela tshwarelo koko ga re ya ge lapa la gago. A nkgopele tshwarelo ke tle ke mo tshwarele le ka mo pelong ka re ga a sa nkgopela tshwarelo pelo ya ka e tlo nna bjane. Abuti Makoko wa mo kwa wa lla gore mo kgopele tshwarelo go ra gore go no mo a kgopišegileng bolela le yena ko. Nna ke a go utlwa ke tlo kena mo ge o e bolelang ya tshwarelo la itse ntate moremo nna ke ratang ko ke rata gore motho a beele nnete ge motho a na le phoso a dumela gore mo ke na le phoso le go ka tlhole motswadi go na le phoso wa dumela gore mo so ya eng mo eng ke bone ga pele yaanong mme ga a utlwane le nnete ke gore re baka moo yaanong nnete ya eng ne ke tlho ke mmotsa kere go na le bana o sekwa humana o rata wa tshwereng tšhelete ba rate ka moka kore mo o tshwanetse go gapeletsa o ba tswetse sekwa wa rata wa tshwereng dipolastiki ke gantši re pheleng re e lwela and then le yona e re pheleng re bolela ka yone o a itse gore ge ke tla gae a gona gore nka se bolele ka nthwele ke tlo bolela ka yone ebile ke feditse ke ntse a šinke o bolele ka dilo tseo ga šinko nne le nna mo fatshe nne ke mengwaga no re kgotla ke letswalo o ka re o tlo mpolaya a kere ge makankanyana a re toga letswalo la ka le re aga molai soo a ke re bjana letswalo le molato tshwanetse le ikatlhole go lo stoutu motswadi wa tlogo goma tsebo stoutu a tlhagelela letswalo le tshwanetse le go tshwenya le nna ge ne ntse ke na le mmangwane mongwe ga a kena ne ke itse gore o tlo mpotsa ka gore ke šhaetsa mola le mola wa bona mara ke itse gore ka nnete ke a šhaetsa gona bjanong tshwanetse re tlaele re ekopele re ekopele ge e le gore a nyake ke thušega ke se ke boletse gore a ka tlela go thuša nna ke felegeditse o lallang ka gore bjanong setsang ke imela o re mo kgopele tshwarelo mokgekolo ga a nyanyake a kere tate moremi molese ao a se kere ga ke nyaka molese a se kere ga ke nyaka molese ke kene mo bile ke mo dumedisa ka letsogo a ganare mara ne ntse ke itse gore e o tlo e dira bjanong mme wa nyaka gore re Molese. ge ke go fošeditse a ke kgopele tshwarelo ka letsogo ge e le gore o nyaka gore
ke go tshwara ka letsogo ga ke gapeletse o fela mphošeditse thata ka gomola ene ge ke kgopela tshwarelo go ra tshwarelo e phumole dilo ka mo ke ra tshwarelo ya nnete e seng ya molomo ya nnete ya ka mo pele ge motho a kgopela tshwarelo go ra go phumola dibe tse a di rileng ka moka wa di lebala le beke e tlang go kwatile go sa bolela ka tsona gore malo ba sa lo ntira sekete go ra gore ge o tla o dumela tshwarelo ya ka go ra gore tse ntšhile tsa kgale mo goreng ke kgopisitse a re sa tlo o bolela le ka go tsona. nne o bereka kgoši mpheleng le mpalaeng bjanong o ee yeo ne ntse re tlo re e bolela taba ya gore a nkgopela sekete ke re wa gola a nke ke kgopela selo fana le ba bofana le bona mogolo ile a re o kena ka motherete o tshwere tšhelete o e tatile ka a rekerekere wa kena tšhelete wa e tea wa e ba mo fatshe go tswa ka mola ka kena ge ke kena ka mola boa wa e bona ee tšhelete eo a patsamaya ka re ke kgopela 200 moo a re nka se kebe ka go nela jaanong a fela ntse tšhelete e ke ile ke fetole ka re e tloa ee ka e ntsha ka e ba ke tswa ka mola ee koloi ya ntšhile ka tswa ke siame ka gopola ke le kolong ge tšhelete kopana le ena ebile ga ke nyake ee mara lentswe le ke sa le rata nna se se kgopi mo go nna ee ge ke re tšhelete go na le ko ya ne ke re isa ngakeng re tlo tshwara motse ee ka re nka se kgone gone o ngaka no ena a re net o 200 ena molo yo mongwe ka gore a go thasisa jwale koko wena o bitša batho ba loi mara ge ba bitša wena moloi o kwa botlhoko aowa ee o ke a itsa ke gore wa loya ee o tseba jwang ena ile a mpotsa a re gape ke a loya go mpona ke leso ee nga ba ntha re a ka tirela dinoga jwale wa e kwa nogeng ke kae a re o tlo go direla dinoga ee nka re nna ke nyake noga aowa re se ke ra mmolela a bolela ke mpheleng gore ke kae gore ke kae ga ke nyake o noga kwa gona molantwane ee ka re ga ke nyake noga jwale o sa phela yena a nthare ka ke tshware motsotso wa gago ka re ee ga ke nyake motho mo mmametse wena koko e be e le tšhomi ya gago motho o ka gore lekwagala o ka re be le bolela dilo tše dintšhi mmogo ee nne re kopane ko bongakeng a kere wo ge ntse re bolela so nna a bolela gore nna ke kgone go godisa dinoga ya ka mogara motomo ge seno ke godisa mentene e ba tse kgolo mme ka di tsea mme ka mora ka re ka mo go nna ka mola ba re go na le noga a o ka e ntshana a re 12 tao ka re yo a re wena koko bo nyaka ya bokae ka gore ke kwa o ka re o e ganne ka gore be e tura ee 12 tao mme ge a šino gore o intshitse kgantho ko maka ga ke ya kwa kela ke motho jwale koko o re o godiša dinoga ka gare ga metomo ga a fetša go di godiša noga tše o di iša kae gore wa o bereka ka tsona jwang a se yena a tlišang dilo tše ka mo metseng ya lena a nka ntshwarele motho ke rela gore a ke re gore o godiša dinoga ka gare ga metomo ge dinoga tše di fetša go gola o a sepela o wa go bereka ka tšona eng ka gore motse o ka se o thekge ka noga ye e godileng e godišitšego ko wena aowa bena ge na ga gore modimo motsere o tsitse mara koko feta ba e ya makatša bana ke godiša dinoga ka gare ga metomo ge di godile ke ya go thekga metse gomme wena ge metse ge di se di ya gola noga tse ore wena o ka se kgone go thekga metse gona ke metse mebuang ya go thekgwa ka noga tša go phela bathong ke mora ke ra go wena ka dinoga yo awa nna ke
ke mo ga ke nyaka gore motho a ta tshware motle ka noga ga ke nyaka go tlho ke lapisitse gotlhe ke e fa noga nna. Ke tlo tlho ke tshwere sekotlolwana o fa noga. o ba di fa ka dikotlelwana kogo Moriago o ka ra wona ga ke bjago ga ke rate boloi ka pelo ya ka moka le modimo wa itse. jwale koko re rie jwang a bute šwena a bute kgopela koko tshwarelo hle ke ya mara kogo o re a inyake o motimile tšhelete gape kogo o re a bute o ntimile tšhelete sala a bereka a seng ka mpha leselo tšhelete eo ge ke motlhaloso re ya kae a re ga o nyaka go mpha ebile o tlo tlhaka bophelo ka moka ga o nyaka go mpha selo nna ke mfetola ka re gape na ke bereke le wena nna tshwanetse ke iperekele ga nke ke mokgopela ga senke be ebile ke ka se kgale ke gola nna ne e le kwa o na tapa ya ka ko makgweng a mmereko. koko go ne nto nngwe mo ke nyaka go e butšha pele le tswa ka mo ge e ka ba motlho mongwe le kgauso le go tswa moroka gape re tletla re tlhaba ke bagekolo ka dio ka pitšatši le leng koko o befetswe kudu ebile o re ge nkebe ke swere ntwela ke hlong ke e swara ganeng koko o swarang e leng gore e be e ka kgona butitlo ge e le tšitširipa ya monna ka tsela e Thipa a kry wa ekwa thipa kere ka eng ile ge ke le kwa ka lwa le ausi o mongwe kere le le kae koko ko toropong okay ge ke lwa nae e le ba bakana e le mosadi le ngwana ga ge e le mogolo mana le mokgonyana ba re ba tlo ntite a kere a be o mongwe a ntshebetse ka nyaka sebetsa se se bogale ile a re ge ba re ba ntshwara e le babe ka o tla ka mo a o tla ka mo awa ge seno ba a bawa ge ke re ka iketa pelo ya re go ba bolaya ka lesa ge seno e lesa aha a tla nthela ka tšhabela ko ke robalang ge seno ke tšhabela ka mola kganthe ke ba gobaditse e le ba babedi kganthe ke ba gobaditse bo sasa ka re a ke bone mola nneng mokana e se kgale ke robala ke utlwa dimpša di re ho polasa e re ya kere ge ke re ka re ke empolese kganthe yo rwala bona ba ya sepetlele ge ba ile sepetlela ka re jo mo go nga se bona gwa fela beke e ya bobedi ba tla ya di ba re ka mo mmerekong ka tswa makgwa a teng a ile gauteng aowa mmusa a dialokgoa a tla ge seno a fitlha ba mona nthwela ba morabaraga re tlo tshwara motho e le motho a tshwanela o bolaile batho ka re nna ka bolaya batho ge ke seno riago
me ba kantare are ko ntle kwa kaya ga ke fihla koloing ke humanele batho ba le ke bile nabo ka re blackson ka tshwara selo jaanong monnola ore ta ke motho no mosesenyane bjane bjane gane koko ga o šala o tla lata ke mokgonyana le basadi ba babedi bo ba dirileng mo e leng gore a ke re ko makgweng a itse gore ke mo go bjang ya lelo la mmereko ee a kere ee pianong ka no utlwa ka batho ba re mme ba tlo hitela a fele a ntshetse morago thomi ya ka re a o lesiega wena ka re bona o re nna e lesiega mohlang ke motshwara o tlotlo re thutse ke koloi ya koko manong o ne dikgamo awa ke ge awa re tlo lwa kere kgante tšatši leo ba hlobotse dieresi ba di lahlile mo loneng ke di-flats ge ke tsoga ke khumana dieresi tsa bona di tletse madi gane thipe bo e swere ke e buang koko tshipi a be ke e tsa dilo tsela ka o dire ko nokeng wa di latlhanokeng ee tšela tša batho ba awa tše tša gago tsaka tsa bona di a kena mo kgonne awa di a jale lephodisa le re batho ba ke ba bararo ba fentše ke wena o sene mmele so bona ba reng bona a barawa ka motloditse ka dihlare jale koko gape dilo tšeo di bolelang ke tša nako e o sane maatla o sa le magwe jale le ge o tsofetse jale o sa swara o kape aowa ee ke tshwanetse ke e tshware ya naga e befile naga e befile o ya ande ngwanyi batho bale ba berekile dintho a bana intho tse ke tsona tse dirang gore e seke yang katoga o thipe e se ka tlo e sa go katoga ee ba berekile madi a la bona ee jale ba go berekile ka gore thipa e seke ya go katoga e dule e le mo go yena ee a ke tlogele nne le mo o tla khumana go sepela tolokimo e re tir e re e re le mo e ntha e re bolaya utlwa pianong nna mme ngaka e nngwe a ba ntlhapisa kere ko nokeng a ntlhapisa aowa a se sa sepela se o sa ye kwa le gone jwale ge ke kwatile ee kgone gore bolaya mose ka nako ela o kgorometša buti monke o swere o ka pinkebeng ye eng aowa koko Mara, tlhoka thušo koko o hloka thušo gape koko awa mane bophelo ba gago ga bo gabotse nne aowa bo gapile nne ge e le gore batho ba le ba go berekile ka letswa gape o tla fetša batho ke tloga ebile ke dumona bola motho ke khutse jwale koko ditlogolo tša gago di seife ge di dula le wena ka molapeng ka gore gape nto e tla go tlela bana ba ba le mo kgauso ene o swere thipa eo ke ba rata o šoro aowa gape letswa a letse gore wena o rata mang a o rate mang ge le re bolaya le ra gore tshwanetse o tlhabe motho a leng mo kgauso and ntho e ria koko go ra kwate e kwa gare ke kwata mo nka bolayang ee ke kwata gore
jwale mosekoko bagekolo ba ba tsofetseng jwale ka wena a o ba kwene aowa yo aowa entle ke nna a tlhago ka nne ke salo le motho a mosadi nne ke lwa le basimanyana and o ba feng ee bjanong ba mperekekile a kere yo jwale a re go thuša abuti maikarabelo a rena ko go thuša koko thipa yeo ba e berekileng e tla tla ihlola lehu ka mogae ene o ka mo tšea ganyana a ka go hlaba go bolaya a te tshola mo lapeng gapila wa bona ka mokgwa a kwatileng ka gona ga a kwatile o se ka batamela gausi le yena gapila thipa ya e bolelang ka gona a ka go hlaba abuti a go bolaya a re thušeng koko ka gore go kwata mo nke go fokotšege ya go kwata mo nke go fokotšege le ge ke ntse bjane go raborabo kamo mo matsogong mo mo difakeng matsogong gore bolaya bjanong a kenya ko tenega mara ka gore ga itšedi mola o bontšhitše gore noga ye go thusontse o hlokofale right ke kwele ga botse a kere noga e ya go tshwenya go thusontse o hlokofale koko matsogo a re trrr gore bolaya le a kwa polelo ya ene ka ga bo bona ba re go swanetše go tšhologe madi ka mo go ne noga e swanetše e fepiwe ga itšedi ka mokgwa e mo tshwenyang ka gona e swanetše e mo tšee mola noga ye e swanetše e tšee kgaitšedi ka mo matsogo a koko a re trrr a re bolaya madi ga a tšhologe kgaitšedi o gana go mara le yang kwa bana ga itšedi o gana go hwa jale ye yo bolaya mang ye mara le yang kwa ke ra gore polelo e ke bolang e le ya ekwa se ka hlakahlakana koko ke 24 minutes to 12 ke kgopela le kweng polelo e ya ka gabotse o re goreng ka kapa ke re nna ke loe aowa ntlhang ore ke 20 awa mmereko ka koko ko go dikene mmereko ka koko ke go bolela nako mo moyeng right ore gore ba ba dinkwa ga ba go lena le re ke nako ya lena ya go fetoga aowa koko nna mmereko ka go bala nako a watch awa koko ga ye mowe maubane ga ye mowe a kere koko moleko le ona a kere moleko le ona koko ba o beela nako moleko gape ba kgone o beela nako wa kry-a nako nngwe go o le ka mogare ga lapa go go fitlha nako ya gore o robale a o robale mosagare ke gona ba go robadišaga bjano nna ke kgone go tsela ke ge ka kapa a re kweteke o ba o sa lebaleng ya e tlo bo e re 1 e be re 2 e be re 3 a masogana go sa tlela bagokolo a koile gore koko ge ba ka kua go yena ba ka se boe motho a no tswelela mo lesestereng a tsweleletse tlhogo go fedile ka yena ko ka taterong no a gona bothata ke tlo le thuša koko le re emele ka molapele ka mola kere a re tsentšhe balli ba le ba bobedi malome ka kapa re no kwa gore bona ba re swaretšitše jwa le ge e le gore ba tla boa labone re tsebe gore taba tša bona di eme jwang abuti nna ke go kwele maikarabelo aka ke gore re tšeeng tša morago ka moka re di beeleng kua and then re yeng pele a kere sese re tlo go thuša koko re tlo go thuša ke leboga ge koko a dumela gore tla le tseneng ka lapeng la ka lenthuya and then nna ka go tseba gore seemo se eme jwang ke tla re ge ke tla ka gae ke tla tliša thušo ye neng le mokgwa wa ditaelo tša gore go be le kwano ka gae
Hey. re lebogile kudu a ke re koko My friends are alive. Amara mga kopala pabatina ja ulele lapya bakomise na batna ja tapuketa geni buka taumlete kai baba amare bangatina ja agaka bati tat sabandu akal segabandu wena kutu na matoni ngaye baba nenga bantwana abakhule ngaphandle kwababa kodwana bayabafuna ngani ngokuba baba inesolchihle bakwethu hayi ngirareke mina umuntu nakalwa abethawise hayi ngirareke ngasikhathi umuntu kufana mise ngomuno baba bafana phela ukuthi phethe ngoyinuma tozophathi kubongana usankini babile sesingobole lekwata isithuthumisa kusoba ubaba ngubaba nangunzunza helela nanoma bangathi nangiya uselamakugwa lele ubhalelwa nokuvuka mani ubaba ngubaba a re a leboga motheletši wa mutse community radio gona fa le go 96.3 ifm moroka a re no ba amogela ke moka a re kgone a go gatela pele ba no re fa ditaba tša bona ge go ka be go ka diragala gore mohlho mongwe ba swantse ba gapeletšega gore ba boe ba tla boa ba dula mo moteti aowa ba hwetšagala ga gone molato re le amogetše ba gešo moroka a ke tsebo rena pele re ka dira ka mokgwana o mongwe go na le se o ratago go se fetiša le go senya nako malome ka kapa re ya ba amogela le kae ba gešo ke ba gama ba ga phaladi allright ka ga phaladi re fa ke mang ditaba
Aniki Paladine Eh, ya o di kwele tša koko be di khuthumetša di khuthumala sese Aniki ya o dule ditabeng ngwaneso ya ba tla go bapalela molaetša o mongwe ka fa aga nkore ke die jwale maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši re ya lebogatiadi le lekgaetšedi o a bolelang ke Aniki Phaladi ke tswa ke le moteti ka lapeng la batswadi ba ka madulo ke dula ke le mo ntho ya RDP next to Motsea. Nna ke ngwaletse mo motse radio station mabapi le ka motsola wa ka le ka gae ka tlhakatlhakane e leng ka kwa gae since papa ka tlhokofala ka 2013. Papa ka o no hlakahlakane, it was Friday, a kgopela metsi a go kapa, botša mama re ke kgopela gore le mfagele metsi a go kapa. Then mama a re o ka se kape ka nako ka re ke setse le mosegare mogalabe o tla kapa ka moswane the following day. So a gapeletša gore a nna ke nyako kapa ke ka mokgwa ke tekwang gore nka kapa ka gona ka letšatši le la lekgono. So no, mama a zanga ba le bothata a mo fagela metsi then a tsena ka kamoreng a kapa. Ga a fetše o kapa mo a tšwela ka ntle a re o nyako betha ke moya. A dula mo mohlareng ka fasa mohlara mmengu a re wa resta nyana o nyako betha ke moya. Then ngwana ko gae o ke dutše next mo gaufi le nna ga ya ka ntle o kry-a e le gore papa o dutše ka mo ntle o hlakahlakane a mmotšiša gore gane papa bothata ke eng. Then papa a ntšha gore ba beng ba nnyaka ngwanaka ba nkreile. Ngwana ko gae a tšha go botšiša gore papa e ka ba molato ke eng why o bolela so. Then ya ba go hlakahlakana ga gage a tlala leleme ka ganong a palela ko go tšwela pele ka go bolela. Then ngwana ko gae a kitimela ko ntlong a bitša mama gape papa shu o hlakahlakane. A ba re ba botšiša gane bothata ke eng aowa a arabe. Then ba mo kukiša o mongwe a swara ka mo ba miša ka kamoreng ba mo robadiša ba mo lebadiša bohlabatšatši bolekela tšatši. After that ba mo tlogela nyana di-hour-nyana mama ka be e le motho e leng gore o robala ka kamoreng ya gage a le one and then papa le yena a robala ka kamoreng ya gage a le one. Why? Because papa ka be e le motho wa go bereka ka batho a tsena kerekeng ya ZCC. In fact sorry o bolela yeah. Alin. So ba bereka ka batho so e le motho wa go ikilela. And then late-nyana ka boma 6-7 mama ya ka kamoreng a mo checka a kry-a le gore motho ola o sa lebeletše le saeteng le le tee a sa ba phetoga and then ga re wa mo checka o kry-a le gore o kolobile. Mama a mšikinya re mara mogalajo kganti jwale go šala o te kolobetša e ka be bothata e leng a araba. And then well ba dira ba diša le yena ba mo katile mola go fihlela the following day ba founela ambulance ya go tšwa from Dennilton. Ambulance ge e fihla ba mo checka ba re sukiri ya gage e high. Then ge e ba high ba tsamaya le yena ba mo iša Dennilton. Sontaga the following day mama a tsoga re o ya sepetlele o mo checka a kry-a le gore o sa lebeletše ka lehlakore le le tee a so shiftiwa no bona le gore a so jišiwe le go jišiwa a ja since gore a gore sala e ja ka labone. And then okay a boa a ipotša gore o tla boela ka Mantaga Vroeg ba yo mo checka ga a fihla a seye Vroeg ga a swantše a tsogele kwa ba mfounela ba rawa mogalajo o re šile just like that. And then it's fine ra tsebišiwa gore wa papa go le ena a sa le gona. And then wa arrangiwa taba tša gore a bolokiwe. Then mara zanka bolokelwa mo Mteti o ile a bolokelwa ko Polokwane ga mosadi a ngwana gage o mogolo. Papa ka bane le basadi ba babedi. mama go ko monyane Mama ka ko monyane. Okay. Yes. Gawa go arrangiwa a bolokiwa and then it's fine everything ya ba shapo. Papa ka be e le motho e leng gore ke moporofeta ba kgone bona everything e diragalang ka mola jarateng palo e be ba sa bapalle ka mola jarateng ela ba kgone go tsoga gare ga bošego a bethe sfape a phethe ditaelo ga a ša direng. Then ga a dira so then ba dira arogana gore wa di bona dilo tšeo tša bošego. So since yena and then lelapa le la thoma go teka mama ya ba le yena e bang hlogo a motse jwale santše a ememele motse wa gage. And then
wa enda pa ile gore o thoma o swara ke tlhogo o swara ke dihlabi and then ke motho a go no phela a lla ka dihlabi yena always and then mo gare ga tlhogo mo go yena a enda pa a ne le dišo meriri a gage mo gare ga tlhogo e hlobegile sejana le lefahla a tswile dišo okay goya then a nletse gore lla a fela re llela bana ba ka nna a ke shapo tse ke a bajwa a ke shapo ke a bajwa ya di-docteng fela ya dikerekeng tsamaya dikhutlo tše nne tša lefase then a sa kry thušo and then a end up a bea petšhe fase a tsamaya a ya ba go di tšholola dingakeng le gona wa ema go fitlhela ngwaga go feta no thomo hlakahlakana a re dihlabi di thomo ba serious a tšeiwa išiwa ko tleliniking ya ko kwaga tleliniking ba mo tšhela di-dripi ba mo discharger the following day wa thoma ba miša Denelton le gona ba mo hlaba ntho e di-dripi and then beke ya mathomo eo ba no kgona gore ke kgopela gore le ntšheleleng metla go hlapa fela a sa bolele dilo tše dintši and then beke ya bobedi a thoma jwale a sa kgona gore a ka tetsogela gore a ye mohlapologong swantše a kukiwe then ra bona gore wa strafega ra thoma ra mo rekela di-pampers ra mapeša di-pampers ka labedi re tše re dutše ka mo ngwakong le tinyana gano thoma moyananyana o mo snacks wa tsena mo roofing wano and then o lebane le yena mo mpeteng direct mo mpeteng mo a robetšeng wa mo tšhela ka lerwele lela then ra mo kuka ra kitimela ka kamoreng ya ngwana ko gae wa lasbone ra ba roba dišaka kwa cause ba re robala le yena ka mo kamoreng e one le ausaka ra chifta ra ka kua okay it's fine laboraro a thoma go hemela godimo a hemela godimo ka ba ka botša o saka gore gape mama kanong a hemela godimo and mogomme wa gage o ka mkgomongwa ke o understand then a wa ra robala mara a ntše a hemela godimo like o ka re ke motho e leng gore o need oxygen the following day ka bo past 8 a hema ke a hema moya gage wa mafelelo a tlokofala a re botša selo mamaka so ke bothata bo gone jale re bo facitšeng a re tsebe gore gabotse o tšere ke eng cause a kgona le gore a shere le rena selo and a re tlele le papa rena sala tlhokofala a re tlele a tle go rena re botša gore if go na le problem a re bontšhe mola le mola lena le šetšeng le ya kwana ka lapeng a go tšhaišwane right now molato go no ba go gogagogana since mama le bile a hlokofetše a go hlakahlakane ba baka o mo nyako bea molao wa gage o mo nyako bea molao wa gage so go na le setlogolo ngwana o saka ke yena a vorvayang too much ka mola gae o tšea dilo tša bo papa ka like bo dithulusu so wa dintšhana re thoma re bolela gore nna re se ka bolela cause re basadi so o phatlalatša dilo tša ka kwa gae and then mama gage wa maemelela mama gage kofe mama gage ke ao sa rena mogolo o kae a gona o na le mengwaga mekae o kuko ke mme wa ka mo next door o nna mo strateng sa rena oh so ko e leng gore o rile ke re ke ile kwa gae then the following day ya gona nna ke fetšo tsamaya the following day ya gona a tla botša ngwana ko gae a re yena mama wa motlela wa mo tshwenya then ba re ga a fihla o fihletse ka mo ntlong a khunama mo fase le gore o boletše gore kgante le phatlha kae then ke nyako khunama ke boleleng le mmago lena nna mmago lena wa ntshwenya a ke tse gore nna ke dirileng alright nko o fe koko re ko gore mama ga go motshwenya bua nganilotshisa sitshaba sekosi age ninjani siyaphila ninjani koko khona mina nginamasilela anamasilela umama abo ngifikele kibo ngo-1999 before 2000 umama abo nobababo bengibathatha njengabomma so nokugula lokhu abantwana abantu zizelamane nazinje laba bakhulela kimapha mina ubababo ngiyamazi uphalathi siphile nabo khulu abantu abane mara kwaba nephupho yabona
ngathi kumaswapela lo ngathi man khe ngiguqe ngekamrini akhe ngikhuleke babantu ebesiphethene kuhle khulu mntanami iye njengabomakhelane nokugulokhu mna ase wangirara kwathi kungolosithathu okho ngiyambuza ngithi umama khuphi ngoba ibimuntu okhutheleko avuke ekuseni athanyele nangimbuza ubathi usesibhedlela kini umuntu uselalele so mntwanami nako mina amathatha-ke nabangitshelako engizele wona-ke bathi magogo asikhambe nawe-ke uyabona manje zikhaya zona zinengikhulu ngeke ngizicede inkinga zakwethu mina ngibuya le kwadla ulale manje gogo angitshele indaba le bakhuluma ngayo la bathi umamabo uyakuhlupha amaphupheni vane makafika lapha emaphupheni umbona yenzani so umamabo ngimbone ungathi uyakhanyisa bengakalali marana ya ungathi ukhanyisa amalight ufuna ukupresi ilight kwakho kwami ya manje sike ngabona esele agucile godu manje kwangibetha lokho mara zange ngimkhulumise ngaphuma msinyana ngathi mara msi engalali ni mara ngambona godu ne mara ubezama ukulayita la bongamphuphi ni bombona ngimbone nqobo ya uyabona umuntu engamphuphako ubabakhe yena ngimphuphile and waza kuthathwa ngumamabo iye yena ngambona ngiditshe naye uphalathi yena ngambona-ke loyo ngambona straight-ke ukuthi nguye yena ufike nje ngokuphumbutha so ngithi so sithunzi lesine ngibona isandla esingithi hayi kumakhelane msilo waguqa-ke no khonapho ngiyaphaphama ngagijima msinyana ngakhanyisa ngathi maskini ngutsotsi kanti nguye suthi abantwana bakhe abaphuphe abazali babo esikhathini eziningi mabakhala baza lapha kuwe bakhalela kuwe bentwana and awubaphuphe labantu uyababona awangibaphuphe le yenza ukuthi ubatshele ukuthi ufuna ukuphahla umamabo angasakuhluphe yini kahle kahle mntanami ngitshele lo ya engiphila naye unama-twins ayi-4 ekhaya ngatshela yena ngathi mani umama khulu yane akhe ngene ngekamrini lakhapha ngokuba ngomngcwabo khange singene ngoba ube ngekamrini besinge-dining room apha ngoba indlu incane bamfake ngapha ne thina besiditshe ngapha manje ngathi akhe ngene ngekamrini lakhe ngiguqe ngithandaze maskini and awa angiboni next njenganje mntwanami akasakuhluphi awa ngiboni next ya baku ga ba bone ga bo bona ba bona ke moagelwana go ne le mo koko a tlhalosang ga botse gore go fitlheng o fitlhetse go bona and then ya ba batho ba ba phelang ka go tlwaelana kudu ebile ba tšea jwale ka batswadi and then koko o bolela kapa o boletse gore o bone mmago bana ba a sa lore e le motho wo a lekang go laeta le bone and then maraga a tlo phaphara a ke lore ke mmone ka mahlo koko o a bua o re a bua a bona tatago bana ba ka toro mo e leng gore mo torong ba be ba tloga ba titišitše gabotse go a diragala gore ge a phaphama le gona a file gore o ka re e be e diragala ka nnete ntola ka gore o re ke tsogile ebile ke nagana gore ke tsotsi gane mmarakatle ka lemoga gore ke tatago bana ba koko wa bua o re ge ke sa mokwa gabotse o tla mpotsa o a bua gore ke mokwele gare papa go bana bakhe o latile ke mmago bana ba umlande kuphi koko khona lapho ephupheni lakho mntanami khe ngikuchazele kuhle ya
ubabakhe Mm. ulele kade khulu Mm. uyangizwisisa Yeah. uphaladi ne Mm. manje ube nandre aditshanathi Yeah. unina Mm. ube nandre azomthatha kwami siditshile aziphathela i-FM ne aditshe kwami manje yena ngelinye ilanga kanti kunabantu kumele ukuthi ayobaphengula ababereke ne wazazamthatha wathi yeyi Gatara sambiza ukuthi nguGatara wamthatha ke newathi iza kunabantu lekhaya manje besolo sithi nguGatara unina uphilile noh uyangizwisisa mntana ungihlathulule ukuthi abantu abane loya ubhubhe iqala ngokuba yebona ngithi ngiphilele kibo ngifikele kibo ne sesijwayelane njengabo makhelane manje yena ubhubhe emuva yena ngimbone ngokuthi akhanyisa ngazi itasa yini ngatshela lo mntwana ngathi mani akhe ngiguqe ngekamrini lakapha maskini kunento ayifunako ngoba ube nandre enza utshwala sibiza siselela utshwala lapho kumnandi nakaphahlako ubengeke phele angakangibizi nobaba kwami siditshe kwakhe itswalle moroka ge re tla e bona ka mola ge kapa ba swantse ba bue kapa ba swantse ba no fiwa thuso ye e leng gore ba e tlhokana ya a re dire so maobane nna ke lebogile kudu batheeletše ke lebogile kudu ka mafaratlhatlheng ke lebogile kudu balli ba rena re a leboga le tlo boa ka labone ke ne nnete ra ke ra di a felelela ya re tlo boa ka labone ke a leboga malome kaka